Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tantretan kita hadir akumpul ya acara khol ben solawat moga raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Ngekhole bengatua si asampung ke kancing Nabi. Ngekhole para roh-guru si asampung ke kancing Nabi. Ngekhole para ulama pewaris kancing Nabi. Ngekhole para pejuang selakar aja ke agama berjuang ke angkui li'ila'i kalimatillah isil islamul muslimin, berjuang aja ke negara, berjuang aja ke kamuliaan islamul muslimin, berjuang aja ke daerah supaya tak kuasai orang-orang si zalim. Ngekhole orang-orang para pejuang, ngekhole para pewaris sekancing Nabi, para bengatua, para rukur seasampung ke kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejuang seasampung ke Nabi, bengatua seasampung ke Nabi, para rukuru seasampung ke Nabi, ulama seasampung ke Nabi. Seendik jasa dekat kita dekat, seendik jasa dekat agama, seendik jasa dekat umat, sendik jasa dekat bangsa, sendik jasa dekat negara, sendik jasa dekat masyarakat, sendik jasa di dalam agama. Kita terro'i pakumpola ben orang-orang yang terhormat indallah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau nikah peraknya mana mate tapi saungkuna tak mate. Peraknya mana mate itunya bahasa orang tapi saungkuna kebahagiaan kaule, kebahagiaan. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Odi oleh rizki nang sisi Allah. Saya tak bisa ibandingake benda ceke seberi dunya nika. Kebahagiaan. Temu pas tak ada panah-panah tidak ibandingake benda ceke. Saya kaule ben orang-orang Allah para pejuang Allah. Kada abena
lakar ngorbanaki akal lah ben pikiranna, ngorbanaki umurna, ngorbanaki kekuatanna, ngorbanaki kebahagiaan abena, ngorbanaki hartana, korbanaki karena perjuang tak ngarep korban, pejuang akorban. Orang berjuang tak ngarep dunia na orang, tapi akorban kang kui orang. Orang pejuang akorban kang kui bangsa, bening ngarep pesena bangsa. Orang berjuang beneka akorban kang kui negara, bening ngarep pesena negara. Nah boleh sampai korupsi ka pesena negara, ka pesena rakyat. Sobung bebetak perjuangan nang orang marah kenika. Kenika bebetak orang pengkhianat manter selamat tak senak potong dan retan setuju. Orang pejuang nikah tegih banget tarian. Karena cetakar odikna kang kui nolongi perjuangan nabi, dakwah nabi, agama nabi. Berjuang kang kui negara, sekenengi bersama negara nikah bedena, umat nikah esena, agama nikah aturan-aturannya. Bagian dari tuntunan agama, bagian dari tuntunan agama di Indonesia, teti Pancasila, teti undang-undang sebagian. Sallallahu alaihi Muhammad. Deti orang pejuang ini kalau kartengki ya. Orang para pejuang mereka tengkir kan sallallahu alaihi abakna si bere abakna si repot orang si pas seneng orang si seneng abakna si repot abakna si kasuh tapi si ontong orang ben abakna tak ngarep terima kasih ke orang tak ngarep pujian orang tak ngarep kasona orang tak ngarep terima kasih na orang karena dada pun isi Allah. Terima kasih dak ke Allah karena abadna akuna odikna. Mangkana mulai kini kadang selamat teh teti anak si akuna dak ka bangsa negara. Benih sengakan pesena bangsa, benih sengakan pesena negara, tapi si akuna dak ka agama bangsa negara, benih si acual agama, benih sengakan pesena negara. Tapi sendi jasa dak ka bangsa, di jasa ka negara, di jasa nang agama. Tuti beliau-beliau patut ya kholer kan. Orang-orang sendi jasa patut ya kholer. Walaupun deti pejabat tak entara beduk kan. Tak entara ngakan, tapi entara mata pagi dina umat. Entara mata pagi dina masyarakat. Kang kui mata pagi di rakyat, kang kui mata pagi kang kui aja ke amanat, kang kui aja ke amanat, mata pagi aja ke eki. Pita ben orang, si pada ben keben kun terapa aduk. Entara magege mata abek na cek gege kun mereng. Bening alatinana. Matau abekna ngajak bentar bening alatinana bening ngarabeter wah nikah beliau patut ya khole orang-orang Allah orang-orang Rasulullah ulama-ulama pewaris-pewaris Rasulullah abarengi umat kala bentuntunan Rasulullah abarengi umat kala benur Rasulullah melihat umat bi ainir rahmah kalau ben kasih sayang apergi umat kalau ben agamana kalau ben tuntunanna kalau ben ajaranna Allah ajaranna Rasulullah benih perengi pada ben sepalsu-palsu aperengi umat keng etepu aperengi umat keng elecekana aperengi umat keng ecoko-cowa aperengi umat keng igen bunggana tapi pewaris Rasulullah akhirnya aperengi umat kala bentuntunan Allah
kalau benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka kau datang teretan ni papolongan ben para beliau-beliau ni kan sallallahu alaihi Muhammad. Karena tak andik pendidikan, karena beliau-beliau andik pendidikan rohanina terdidik beni ia ceri pok nompok kasokian, beni ia ceri pok nompok harta, tapi ia ceri mata pak, ia ceri ngoluaki hartana abekna, ngoluaki hartana mundik jabatan, ngoluaki jabatan, mundik daerah ngoluaki aja geeki sallallahu alaihi Muhammad. Borong masih tak mulja depak ke akhirat. Mula dede na isi pangeran nika. Sallallahu alaihi Muhammad. Mun orang tak ada tak sampung ngelapi, apa orang benoreng, jong antara nipu. Tak yo laki ke Allah. Tak yo laki bermasih oleh ontong sampai ke akhirat. Tak yo laki bermasih selamat sampai ke akhirat. Tak pergi kalau bentuntunan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dah muka-muka kau datang teretan ika bunga kibat beliau orang-orang Allah lain orang Rasulullah. Berjuang mereka memperjuang perjuangan jihad fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Abak ini nafsu, hawa nafsu kanja. Supaya hawa nafsu tak menguasai abak. Ini yang mana berjuang, berjihad fisabilillah. Abak ni ke komang kuah, abak ni ke bong masombonga, ni ke nafsu ni ke. Cek torot ni yang mana berjuang supaya hawa nafsu tak menguasai abak. Congwa orang, cek bagi. Hasuta cek bagi, tengkia cek bagi abak ni. Ni ke berjuang melawan hawa nafsu tibi. Ala kuah maksiat. Azinaa ngarusaka di orang, bina orang, keluarga orang, berjuang jihad ni supaya sampai nafsu menguasai abek ni kenyamana perjuangan jihad fisabilillah, nyamana jihadun nafsi sallallahu ala Muhammad. Perjuang benih lantor latina lah berenga kuda no alanyo abe berenga kuda alanyo abe berde silakan terus alanyo maca cak bocah Nabi Yusuf yang terus kuda orang Nabi Yusuf kan punten terus selamat dari kudaan orang salah sambung kan Nabi Yusuf. Mula sampung bagus kan Nabi Yusuf terus tak kuda orang terus salamatan dari kuda orang. Mun lopok guruna tekan kepada Nabi Yusuf terus kuda orang. Salah guru, salah nyambung lagi pada Nabi Yusuf. Saya waktu aja pun salah adik-adik sini saya beri ini kan. Orang male anu kabeh nah male tertarik male anu. Tidak kuda ada masalahnya maksiat mereka tusa azina tak tahu cak anak-anak saya cak anak-anak orang cak bini orang mas antara selamat tasana biasanya sampungan Nabi Yusuf terotak kuda orang bahkan Nabi Yusuf mengkok mau sampai talanjur akhir sijnu ahabbu ilaihi amalan apa ada guru lain sallallahu alaihi Muhammad. Saya nak kasih saya ekaliburi Allah, saya letak boleh. Bentuban Allah tak fokus Athena, coba Athena. Wa salli ala Muhammad.
Moga selamat kula ndereten sia. Oh ini nafsu macam-macam nih kah? Oh macam ya. Mangkana mau sambung kareng orang Allah, napa boleh sambung ke nabi-nabi, napa boleh sambung kanjing nabi, pak bagus sambungan nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena beda saya agama lagi ya, beda orang saya noro agama, beda saya ajual agama. Terus selamat tuh dan tertanda. Bonduk kangkui maraja agama. Cek balik agama kangkui maraja bonduk kangkui maraja agama. Allah ala Muhammad. Terselamat tulen kerasnya. Ndak bonduk tak kangkui maraja agama. Sobung. Biar urusan ijazah malolo beran. Tuntunan Nabi pun tak paudi kalau ben terhormat, tak paudi kalau ben cahayana. Dan terselamat kepi ini, terselamat kepi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini kan nafsu ini kan macam-macam nafsu sombong. Dengan Fir'aun. Sehingga Namrud. Sehingga apa boleh? Korun. Sehingga apa boleh? Azazil. Iblisnya, Azazil iblisnya. Nikah tulisan taritan berjuang sopaja nafsu tak nguasai abu. Berjuang. Terus. Lah boleh setan ini kan tak buang-buang kuda nih kan berjuang sewajar tak sampai setan menguasai abek kau dah terlihat ini berjuang ngacek jahat ngacek nipu ngacek males alaksanaki pepakona pangeran lebur dak kasih larang pangeran bersepadana ya kerjasama bernapsu nih setan nih terselamat kau datang ini kau berjuang kalah boleh berjuang kalah boleh nah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ini penting zikir nih penting zikir nih sallallahu alaihi senjata ini. Nah boleh perjuangan sobajar yang zalim neng daerah setan tak nguasai abe nafsu tak nguasai abe sampai teti penguasa setan neng abe sampai hawa nafsu teti penguasa neng abe taklu sampai hawa nafsu taklu dari teti nafsu amarah sampai teti lawama sampai mutmainnah tilapon teti nafsu mutmainnah ini kan beda telok tingkat nafsu mutmainnah serodiyah beda nafsu mutmainnah semardiyah beda nafsu mutmainnah sekamilah mari kini kapas di nabi kini pun bener di nabawon sallallahu ala Muhammad mun pun mutmainnah sobung pun tak seneng ka coba pun seneng ka fokus pun tak butuh ka maksiat tak butuh hiburan saya maksiat tak butuh senengan saya coba pun seneng kalaben alaksanaki papakon Allah seneng alaksanaki anjuran-anjuran Allah seneng alaksanaki seneng ka Allah seneng alaksanaki tuntunan nolong karena Allah pun saling melengkapi karena Allah pun seneng pun Allah pun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad laksanaki papakonna seneng ya kan debu si bagus seneng mun tak ada pakai mutmainnah ada bu si bagus tak seneng kan mun tak ada bu mun tak caca si bucok tak seneng mun tak rasana noreng tak nyaman mun tak fitnah orang tak nyaman ki anu kian ki banyak sing nguasai nang ya beuna kian
wallahu ala Muhammad terselamat kula dan tretan saja sampai di daerah cek sampai kuasai ring zalim, di negara cek sampai kuasai orang zalim. Nika berjuang ya mana? Berjuang ke nika abang di pese kunaki pencurian sampai tongatos. Biasanya mau orang yang sedekah, siapa lo kejaran? Tapi kalau nggak perjuangan, petongatos kejaran. Kunaki apa? Kunaki jalan supaya tak kuasa orang zalim. Orang zalim kuasa, wah ada karena pesena negara, pesena daerah, pesena rakyat, sakuni si beki, seekar-kar punya. Belenger ya, terselamat dalam selamat sallallahu ala Muhammad. Padahal pun ibu ajar, padahal kindik ceperan, so berjuang mereka, cinta ke umat, cinta ke negara, cinta dek rakyat ke agama, tak kira jauh ngoco punten. Bencintana lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad. Semoga manfaat, semoga ini ke khol mulai dari khol bengatua, khol para guru, khol ulama, khol para reng-reng Allah, reng-reng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terwakilian mangana Kanjeng Nabi ajar ngajari doa, sebagian doa na Kanjeng Nabi saya ajar lagi, Allahumma inni as'aluka imanan yuwashiru qalbi. Abdinya onda keajunan iman saya bisa saya bereta teti setir hati abdinya, saya bisa nguasai teti setir hati abdinya, abdinya iman saya bisa nguasai hati abdinya, teti setir hati abdinya. Tak ndak punten mun tak beda akhirat, tak mun tak beda Allah na beda akhirat tak ndak, mun tak ada nabi na tak ndak, mun tak ada tuntunan Allah na tak ndak punten. Iman di iman ka Allah, iman ka Rasulullah, iman dek malaikat, iman ke kitab Allah, iman dek Allah dek malaikat Rasulullah, kitab-kitab Allah. Tak ndak nyimpang dari nikah. Iman dek ke akhirat, tak ndak nyimpang dari nikah. Mun tak ngontong lagi sampai ke akhirat tak ndak. Iman teti setir. Allahumma sholli ala semangat ta iman, karena iman na besar nang yatena. Benih semangat ta polana beda fulus seraja. Benih semangat ta benih polana beda pesena raja, tapi beda iman seraja kanjana. Sallallahu ala Muhammad. Semangat ta ada, tapi saya adorong nang panggalianna ta pada. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Iman se marata sebi setir ati absin nyon iman. Male aba karena aba bermai omanusa bermacaan atena bermacaan sampunganna bermacaan setir ni atena ya. Wah sallallahu ala Muhammad. Manusia bermacaan atena bermacaan esena bermacaan sampungan. Nah, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'ah. Mana iman boleh doa, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu salena abad ni kaise iman na juga atena juga hiase kalaban iman itu indah, nolong orang indah, sedekah indah, hadiah indah nih indah, tak lebur ngarap dunia orang, tak arap malarat ala kau sesenang ada halal meletang bini tak sampai ngakan pereng seharam, meletang anak tak sampai ngakan pereng seharam, meletang sampai anak tak minta dek kau orang, malah sampai anak abek tak akan pereng seharam, malah sampai congoco orang, nipu orang, karat malarat kalaku aku senang awak ridho
dak ka Allah walaupun abana takdir miskin ridho kelakuan saya boleh soki miskin wis senang kon tanda kasih coba kenapa tak indah baka motor motoran osiano tak indah kabana seindah si bade sampungan ka Allah oh tabaka nabi oh tabaka akhirat keagamaan Allah kene kata seneng indah agama habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina detik keindahan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad moga-moga manfaat moga-moga manfaat Beda cerita nah wah ini kan lanceng nih kan tak cukup pada cerita mungkin saya beda si cerita kita bermanfaat tapi bermanfaat sallallahu ala Muhammad Allahumma habib ilaina al-iman pacinta akiab tindak ke iman wah mun cinta kan teguh terus mun cinta nih kan tak elang nang abot nih cinta nih kan iman wa zayyinhu fi qulubina ben iman saya teti hiasan menghiasi hati-hatina wa karri ilal kufra wal fusuq wal isyan pawecia kiaptina pabencia kiaptina cek paseneng aptina dak kakak saya teti kekafiran saya teti kefusukan kafir fasik wal isyan ban maksiat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad bomong kadung senang orang ngiding akimunyi nama maksiat buah akete mesti fokus ngiding akimunyi nasi fokus akete iya jak fokus sallallahu ala Muhammad besar kan kimun ngecung sampai kakek ngecung mun ngecung saya bagus cak ngecung saya coba burdah orang ngecung burdah orang kayak ngecung sampai kena dengan aku udah tunggu datang lagi mereka tunggu datang mon burdah orang ngecung esena tapi esena kanjing nah amin tadak kuriji ronim bidhi salami mazaj tadam anjara mimuk latif ini kecung yang esena kanjing amhabatir rehumin tilka ikawimatin wa amadul barkufi wal sallallahu ala Muhammad mak nyaman sholawat mau sholawat nyaman tentang kanjing Nabi nyaman sampun mun saking misalnya tak kira nyebut sholawat itu sih nyaman ini saya gue besar mak nyaman suarana bahasanya mak nyaman hadrana bahasanya ngilang kanjing Nabi nah tapi tak ada apa aja dengan kunan akhiring jadi sholawat ngiring hadra cek balik benih jadi sholat benih cek sholawat ngiring hadra tapi hadra ngiring sholat cek balik kan biar menguncang hadrat yang Google lo area hadra ngiring solawat apa solawat panggil ngiring hadra oh solawat panggil hadra cak unjang hadra nang ngiring solawat unjang karena sakuni Allah ala Muhammad arah dia buat dia pakai tengah beduk cak meleh
Kalau yang teramat pagi peleh nah gini kabar dia tak repot pada boy sud tak ada kau tu cak peleh peleh had dalam ni buja kan had dalam ni buja nah kan kui orang saya tak nyaman neighbor buja mesti nyaman neighbor pada buja capina tak ada buja capina pakun abad pada buja tak buja capina tak ada buja capina pakun nyaman asolah mun tak ada hadrana tak nyaman lagi neighbor tak pateh nyaman jadi kan hadra yojeng ni kan kui bersih tak pateh nyaman ya mumpun saya nyaman ibu tak butuh hadra tak ada hadra pun kau besar sallallahu alaihi Muhammad beda segi alasan bumbu hadra tambah saya alasan kena okey tambah gua mun kau orang anu saya setuju sallallahu alaihi wasallam semoga manfaat orang ini kata mun tepak kadang tak aja tak sengaja tu mau tepak tu kadang sengaja mau lopot Allah si makuli kapin sallallahu alaihi Muhammad menteri tonton nak ridho Allah kapin poni ka barak mangrib ni tak mare cek ule tak pidato nging tunging ni ka sallallahu alaihi Muhammad akhirah burda gelak kan orang kecum wala mbak memacan esena fokus tentang hijrona kanjing sona mamiti ya muji tak pati tahu itu manusia kecum rahmanmu raidun syaratku rahim ni akhirat kan jawab ini kan jawab tentang sejarah hijrona kancing Nabi lahir kancing Nabi ini kan fokus ya ini kan rambut orang memacan isena bodoh saya tak bener ya saya beretan apa hubungi aja orang ada lebih lagi yang mau memacan saya nggak juga nyanyian ni kata pon muka-muka napa saya sampai kiula manfaat selalu jaga lesan ni mata kulan retan jaga akuna di mata si akuna di openg si akuna pangiding si akuna orak si akuna odik si akuna napa akuna manfaat napa turun manfaat akuna napa manfaat napa manfaat akuna nanti orang si akuna jadi orang si manfaat kopeng mata orak kabeh odikna kulian termanfaat masuk akadewon kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum fokus dak ka Allah abri manfaat dak ka orang akuna dak ka orang sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal
wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala wa alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil hamdan katsiran tuhibbu wa rafi ala kulli halin wa fi kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu idafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta wa as'alta wasfakal hamdu wa lakal hamdu idza rabbil Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman wa barik barakatan syamilah ala abdika wa habibika wa nabika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad النبي الرحمة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي تنحل به العقد وتنفرج بالهم وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى معه وعلى آله وصحبه في كل لمحة نسمع محبب إلينا الإيمان زينه في كل إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صدقا makbulan mardiyan indaka wa sikru wa ma'izzal islam muslim wa ali kalimat Fatihah. Fatihah kalau berniat aku hadratin su'ali wa ashabi wa ikhwani min al-anbiya wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa jami' awliya'illah wa ibadillah salihin thumma ila abaina wa ummatina wa syaikhina wa liwardina wal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berilah doa maka berilah pada acara pada sore hari ini dari kami selaku pembawa acara. Manakala ada khilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahumma fiqillah kami tarikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi, cimata